voor die studio de Tele Aruba, com telenotícia especial dedicada a Sr. Henny Eyman, de feliz memória. Feliz noite, televidente. Bom menina telenotícia. Hoje é luna dia 3 de januário. Amita Andrew Vrolijk. Dia especial dedicado ao Sr. Jan Hendrik Albert Eyman, melhor conhecido como Henny, de feliz memória. E amita Angie Dirks nos estará passar o momento na cerimônia caminda a honra e legado do Sr. Eyman ter nosso último lugar de descanso. E assim nós está começando nosso noticiero hoje. Quero me poupar piau. Minha apreciar o qual que ela hace, a ver feliz memória animal que isso se ganha paz. Dus ik zeg het op jouw manier. Kusje. In onze hart zal die telefoon altijd blijven rinkelen. Zijn alle kinderen thuis? Hartelijk dank, dames en heren. E interesse total do Sr. Henny Eyman a começar na casa e família Eyman situada na Jacob Katstraat para você seguir para a Aurora Funeral Home e depois com a família conhecida a tomar despedida de defunto e cortejo fúnebre a salir rumo para a casa e partido AVP de Rancho. La que tiene una ceremonia cortico y el cortejo fúnebre a que era dirigida bestuurskantoor Parlamento de Aruba, nos tiene el primer resumen de ceremonia de despedida del Sr. Henny Eyman de feliz memoria. Awe Aruba lo despedì un leader politico, un giudicera, una persona che ha tomato tempo di sua carriera, di sua vita, para servir al país Aruba. Después de tabata leader político de AVP, ha tomado partido over, agarre partido tiene, después que tabata en crisis en partido, lante, 13, y pone beca de Bapia, y así forma el primer gobierno del país Aruba en 1986 y vira el primer ministro del país Aruba.
mas Henny Vincas. Danke para nossa oportunidade aqui dentro desse partido. Nós também despedimos de Henny. Nós temos uma cerimônia de cortico, sobre uma alma com nota que é para Henny, para sacar esse partido um dia mais. Te quero me poupar para hoje. A eleição passada, não há falta de Henny. A solicitação ora pode estar para Henny casar. Pero vou ter pode estar e Henny não está casar mais. E nós só temos que ter outro Henny para tirar no lugar de Henny. Pero não tem Henny para passar sapato não grande que Henny está tendo. Henny está um visionário. Ela traz duro para o nosso país, porque a nossa história, a jubilada, houve toda a assim. Quando nós estamos aqui, nós estamos para sobre a Henny está tendo visão para a nossa isla. No passado, viu a história de AFP não se perde icon. O partido são mais grande, a gente tem vez não que é meio sim. Nós temos mais de 80 anos de existência. É um slado duro. É um slado duro arriba do mês para a organização. Mas é um slado duro para o rol que ela junga. Ela lanta, e caso aqui, esse partido é a cumprir. Ela lanta partido, é o famoso slogan Bancas Back. Foi de 0 a 100, ou mais ou menos 1. Até uma não estava no período de glória. Ela perde a eleição, ela ganha a eleição. Mas é mais cultura. Eu também acordei. A cultura trabalha naquela para de AZV, com estudo de lening, com vivenda, para social, para tudo isso. Mas seu caráter estava 13 gente junto. E não está tendo nenhum problema para papia com a oposição, para papia com quem está 13 gente junto, para fazer coisa bonita e grande para a rua. Não tem palavra. Etiópia, Etiópia é que não está bem turdia maneira antes, pero agora é bem de maneira, Era o mais maior dentro da é mais maior. Em nome do governo de Aruba, na primeiro lugar, me quero desejar na full família Eyman, na amistades, na partido AVP, condolência. Condolência e força com a perda do senhor Henny Eyman. Aqui na bestuurskantoor, tabata e lugar na onda que o senhor Eyman a servir pueblo de Aruba na várias ocasiões como primeiro-ministro do país Aruba. Senhor Eyman tabata nos primeiro-ministro do país Aruba. E para isso, nós está agradecidos, senhor Eyman, para tudo o qual que ele faz para o bem-estar do país Aruba. Awe, prometo que será seu último aio. Nós está para aqui para nos por brindar último respeito na sua persona, na sua família e também na sua conhecer. Para todos que na vida estima Henny, awe nos quer tomar minuto de silêncio na honor de seu esforço e sua dedicação na bem-estar do país Aruba. Em nome do governo de Aruba, condolência e hope e força na tua família, na tua conhecida, na partido AVP e na tua esnan que estima senhor Henny Eyman na vida. Senhor Eyman, danke para tudo o qual que boa raça para Aruba e que nos bom Deus sossegado na paz.
está despedir de un personaje, contrincante político, pero siempre estaba teniendo un respeto mutuo. No, en primer lugar, le amo condoler a su señora, su familia y muy en particular el partido que la guía Bobian, el partido AFP y todo el sostenedor. Mi presencia tiene que ver con a mí sirve 4 períodos en Riba como ministro presidente guía país que guía nuestro partido y también sirve 3 períodos y verdaderamente nos portava contrincante, pero sempre que respeito necessário e minha presença está para mostrar a família e gratidão e respeito à diferença não, como ser humano nós apreciar e reconhecer o trabalho de outro e estava tendo sua contribuição grande no desenvolvimento do país aqui e me espero que verdadeiramente há bom lugar na história de Aruba. Nós cada na nossa maneira, que isso sem conhecimento por uma guia no nosso país. Não olvidar, ser líder ou ser ministro-presidente pode passar de mais coisa. Precisa ir mais que parte disso aqui e lá me manda mensagem. Olá, que dia jovem. Mas por ver 30 anos passar, por fim 2 partidos não grandes, por chegar no entendimento para bem-estar de Aruba, para estabilidade. Lamentavelmente, nós não logramos o tempo, por motivo não conheci, mas me quero que dado momento nosso país vai ter claridade, estabilidade, tranquilidade, segurança e nós não vamos deal de uma democracia com poder desproporcional. A mim sempre estava contra de fragmentação, poder desproporcional. E desse aí, amigo, estava aí outro de novo sentido e pensei, minha presença está para mostrar que minha apreciação local que ela faz e que verdadeiramente ela é a AVP como partido, me recorda, mas no dia jovem, me estava deputado com assento, a boa se AVP grande, tem grande, tá algo grande, me quer estava da time para o partido, assim para haver feliz memória animal que isso se ganha paz. É construtor e fundador do êxito de AUE de nosso país. Uma pessoa que definitivamente ha liderado de uma forma para servir a comunidade. Visionário e uma pessoa com a carga Aruba, que AUE e a cria o país onde nós podemos desfrutar de. Sr. Eyman a criar instituições importantes que AUE Aruba por carga, economia e felicidade para a comunidade. Incluso o órgano de mais alto Parlamento de Aruba. Sr. Eyman, não tem palavra suficiente de gratidão para o trabalho desplegado para o país Aruba. A nosso colega, Sr. Mike Eyman, família e na Aruba completo, nós desejamos hope, força e condolência e que o Sr. Eyman sossegar tranquilo. Nós pedimos 1 minuto de silêncio. Presidente, ahora nos volvemos de más entierro estatal de señor Henny Eyman, que ceremonia de despedida en la Plaza Henny Eyman. Nos tobeca curato, queda conosco.
Awo bosonan tabay haya. Bombay miyu. Bombay mai. Ni haya uns cartão papo. Ruminga den kusina. Okay, bitaman nung jagana ni Pia. Dia gay na. Wak pa bom mês bem. Tá bom. Okay, yan na kami da. Ya mai, Ruminga haya, Scorpion na haya. E mata nang cima mir parco pispis. Mas interava se milaga onde ganha bem essa aí, não? Tá bom, Mil, mas já danke. Vim para me sunte a cabeça. Buchi, banco né? O Aruba da nos sushi isleta. Consegui cuidar nos cultura. Sem estar aportando. Nos Aruba do Chitera van unen e van ayudan. Sigue que tradición, pe siguiente generación. Se están conservando isla con tecnología, se están innovando. E assim, para terminar com a cerimônia na bestuurskantoor e Parlamento de Aruba, e cortejo fúnebre a Salina Pia rumo para Plaza Henny Eyman, camina a ter a cerimônia de despedida junto com o orador na invita tanto local como de vários países da região e reino. Aqui na comunidade de Aruba toma a oportunidade de despedir do Sr. Henny Eyman. Seguintemente, resumen de momento na Plaza Henny Eyman. Dia para mim me estava papi com Mike, então Mike está pensando você ainda houve malo, na tem houve ela passa dois houve problema acaba, na boralão na sequico, então ele já ela acaba o que e não tá mira muito vida de Henny mas, se está dia para mim com Henny a falecer, então suma ainda tempo já vamos essa é notícia corre mais ali, então já Henny não está tem mais, Henny vai lá que não. Pero nós espera grande líder, grande homem, grande amigo, pessoa que dá para compreender a situação, para mim mesmo está riba hopi cospe. É um honor e uma obrigação para mim estar aqui na UEMEINTA para sobre a verdade, grande líder. Um líder, para mim sempre te pisa para você servir o país, como se estima a família. Tu vende que seu papa Amorion, ela take care de todos os humanos. Ela vai do barrio. Seu partido que estava a quebrar, ela lanta bem. Que vende humilde, simples, que dá sempre assim. Me conhece mais tanto, estava via Mike. Se me atraco com Mike. Então Mike está bisando sempre. Henny puntra pavo.
Hanya puntrapavo anto tata hopi great sempre, a umbia aqui bom tati algo assim me acorda sempre, anto matir speech, anto mabisa com nosso trabalho junto, no? Dus Mike, Eiman, Kumi, anto agradecer para nós estava ajuda outro para nós negociar com Holanda. Ora macabo ainda pula riba me estava tahani. Su amor para sua família, su amor para Aruba, que me mais intime von mim este bem. É um exemplo para nós tour, para servir pueblo, mas tem características que é simple, humilde, íntegro, anto estima sua família, estima vários, estima pueblo, estima Aruba. Mijn vader, degene die verantwoordelijk is voor de helft van al mijn eigenschappen en genen, een deel van mij, is er niet meer. Niet fysiek althans, maar in gedachten, in mij en in zijn zoon Erik Jan leeft hij voort. Ik heb niet alleen zijn mond, maar bezit ook zijn eindeloze optimisme, zijn eigen wijsheid, zijn relativeringsvermogen en zijn ondeugende karakter. Erik Jan heeft niet alleen zijn ogen, maar ook zijn charmes en zijn capaciteit om dingen te creëren zonder te denken alles zelf het beste te kunnen. De wijze waarop leven en dood soms zo nauw met elkaar verbonden zijn, is tragisch, maar vol betekenis. Dankbaar ben ik dat wij op tijd op Aruba waren om ons babyzoontje Boas aan mijn vader voor te stellen. De herinnering aan het moment dat zij elkaars hand vasthielden, zal ik voor altijd koesteren. En nu, vader, weet ik dat ik dit gesprek moet beëindigen. Net zoals jij dat altijd deed. Dus ik zeg het op jouw manier. Kusje. Conocer o senhor Hani Eiman Hopi Opiai, nós conhecemos o Rumang Mike Eiman, nós conhecemos outro de política e como cristiano-democrata, nós está lá que nós visa gente não está pensando no princípio não mesmo coisa. Então, mas topa Hani tem diferente negociação com Holanda também. Me acorda uma negociação não grande estava na 92, 93, hora que ela brinca para Aruba que era toch de reino. So maneira bosata tinha condição que Aruba me se sali, pero não se será cabeça junto como Israel Rumang e nós tura bisulanda, com Hani natural liderando e luta com nós tahanya com Aruba mestre porque da den e com lei internacional da mostra sei também. E me te quer esse um logro não grande de Hani, mas também estabilidade com Aruba tem também, e turismo, pero eta mene é taxista que trazemos eu digo comigo, Aruba é bom país, é melhor país, mas é bom país, então me digo nesse, esse é o qual que você está a lograr, Aruba é país estável e Hani Eiman está na base disso. Para mim está momento de reflexão, me querer para a comunidade de Aruba, nós conviver com nós temos despedido de grande líder e me querer que a porta do reino celestial está abre para receber o senhor Hani Eiman e coronar com corona de excelência de serviço público. Isso aqui é o qual significa PAME, isso aqui é o qual significa para nossa comunidade, para o qual ela faz sua contribuição, sua dedicação, de maneira que ela lidera em seu tempo, é um hobby impressionante, que ela logra atender e transformar nossa economia de uma economia industrial para uma economia turística. Se você mira a Universidade de Aruba, se você mira a criação de asset fee, todo conceito grande que eu introduzi em Aruba, que está fundação que a nós, como geração,
seguir construir ibaji. E me te querer que no momento na aqui do momento de hobby profunda reflexão sobre mim mesmo a viva experiência a temporada na aqui nós dois não experiência, pero se ao nos por mira e visão e dedicação nos por mira back em nosso país ao o impacto que ela laga através de sua política aue ainda nós por gosta de je e fruta de seu labor te dia de aue a nós como geração nova ainda por gosta de je. Henny estava uma pessoa bom conhecida em Casti Pueblo, sede do Partido Nacional do Pueblo, em Penstraat, na Corsau. Nós podemos intercambiar com o outro, riba diferente tema, estratégia, prática não político, e assim consolidar uma relação duradoura entre AVP e PNP. Dirigente de dois partidos a honra e compreensão e cooperação que estava a existir fora de princípio entre o fundador de nosso partido. Esta, Henny Eyman e Dr. Moisés da Costa Gomes. Família, amigo de nosso defunto Henny, permiti-me também, na nome de Sr. Dudley Lucia, presidente do Partido Nacional do Pueblo, Ruthmilda Larmoni, líder político do Partido Nacional do Pueblo, e Meister Suzanne Camelia Römer, que trata também, durante diferentes gabinetes, ex-primeiro-ministro e ex-ministro de Justiça de Antilha Holandês, para expressar palavras de profundo condolência de nossa parte também. Passou nós está aqui, passou para nós sentir que essa aqui é pouco que nós podemos aportar para demonstrar quanto apreço nós temos para nós defuntos e também o desejo ferviente que nós temos compromisso para seguir alargar to the end of time e compromisso que nós temos com o outro. Ser governante de função especial de país chiquito tem seu reto, sacrifício e toma roupa e energia e vontade de esnan que escolhe para fazer isso. Eta conta mais para pessoa que é líder de partido e que funge na diferente ocasião como ministro-presidente do país Aruba. Da roupa e esforço, líder do partido mestre desplegar para manter partido junto, governo junto e pueblo bom informar para mostrar solo linha de manejo. Trabalho que roupa viaja não está guardo apreciar, pero está hecho que tem mestre de tem gente não disposto e que escolhe para fazer o trabalho aqui. Apesar que Henny sale de família com trajetória política e como pessoa, mestre toma a decisão dado o momento de continuar e caminho de servir seu país, ponendo seu mês assim na disposição do povo de Aruba. Para isso aqui, em nome do governo de Aruba, nós queremos agradecer sua pessoa, para a dedicação, para o esforço na bem-estar do país Aruba. Danke também, nós queremos dar na família de Henny, que a permitir para a sostener Henny durante o ano de sua função como político do país Aruba. Dia 6 de janeiro de 2025, Henny Eyman faleceu na idade de 76 anos. Seu trabalho, contribuição e legado lo queda sempre parte importante da história do país Aruba. Família
amigo nan, conocer nan di Henny. Em nome do governo de Aruba, recebi nos mais profundo condolência na casa, na Henny Suyunan, na família, amigo nan, conhecer nan, pueblo de Aruba, tures nan, com a estima Henny na vida, tur simpatizante do partido que ela lidera para Hopi Aya, partido AVP, condolência. Henny, danke para tudo o qual que vou ahasi para país Aruba. Que a alma de Henny sossegar na paz. Henny sua ideia, sua visão é transformar Aruba. É Aruba novo que nós temos hoje. É Aruba caminha coletivamente em nossa vida sem medo, com estabilidade. País que tem gana de sobressair. País que constantemente está caminhando para diante. Nunca vai para trás, sino para diante sempre. Esse é o legado de Henny. Me espera, me escuta, Wendrik Cecilia, orei, me espera de coração, com o que nós fazemos, Henny, o legado é inspiração basada riba valor profundo de cristão, de democracia cristã, que está aqui por seguir para diante de nosso partido. Me agradeci a família Eyman de permitir, de donar-nos Henny como parte de nosso povo para pôr a luta no momento crucial para Aruba vai para diante, para transformar Aruba Jaui. E agradeci Iris também para tudo a que ela permitiu-nos estar junto com Henny e estar bem ambiente de uma amizade profunda, de camaraderia, nunca visto maneira como me cheguei de conhecer. Henny, sossegar na paz. Laten we stilstaan bij enkele van Henny's wapenfeiten zonder afbreuk te doen aan de andere zaken die hij heeft bereikt. Als eerste denk ik aan het behoud van het koninkrijkslidmaatschap. Hoewel de status aparte oorspronkelijk gepaard ging met de verplichting om na 10 jaar onafhankelijk te worden, overtuigde Henny de Nederlandse regering ervan dat Aruba's recht op zelfbeschikking ook het recht inhield om lid te blijven van het koninkrijk. Dankzij zijn diplomatie en de steun van invloedrijke figuren zoals professor Encik Balin werd deze verplichting geschrapt. Hieruit blijkt overigens de historische band tussen de AVP en het CDA, een relatie die gebouwd is op wederzijds respect en gedeelde waarden en normen. En ook vorige sprekers hebben gesproken over de christendemocratie als uitgangspunt van politiek handelen en dat verbond ons. Ook tussen Henny's broer en eveneens minister-president Mike Eyman en mij als minister-president van Nederland werd die relatie onverminderd voortgezet. Henny, je werk is voltooid, maar je inzet voor dit prachtige land blijft en gaat verder. Met grote dankbaarheid voor alles wat je hebt betekend, leef je in onze harten voort. Rust zacht. Voor Henny was liefde voor Aruba en het volk de leidende ster in de hemel. Creëer voorspoed en condities daarvoor en deel die voorspoed met de burgers van ons eiland. Dat heeft hij met een visie van volharding ook volbracht. Het wonderbaarlijke economisch herstel van Aruba, onze economie, met zijn toeristische uitbreidingsplan. De voorspoed delende met de minstbedeelden door de verdubbeling van de ouderdomspensioen. Investeringen in onderwijs, opening van een eigen universiteit, de invoer van studieleningen, de algemene ziekteverzekering en de verbetering van wijken. Zijn visie voor Aruba was net even als onze grootouders onlosmakelijk verbonden aan het welzijn van onze gemeenschap. Hij was ook de man die in alle acties die Henny heeft uitgevoerd over de jaren wou garanderen dat de Arubaanse positie, staatkundige positie, ingebed zou blijven binnen het koninkrijk. En het koninklijk huis was daarvoor het bindende kracht. Dat de Nederlandse vlag hier nog hangt, is dankzij Henny.
Henny heen gaan, laat een leegte achter die woorden niet kunnen vullen. Maar zijn leven laat een nalatenschap achter die ons allen zal blijven inspireren. Rust nu, lieve broer. Je hebt ons lang genoeg gedragen. Mogen we kracht putten uit jouw voorbeeld en het Aruba blijven bouwen dat je zo dierbaar was. Schouder aan schouder. Precies zoals je ons hebt geleerd. In onze hart zal die telefoon altijd blijven rinkelen. Zijn alle kinderen thuis? Hartelijk dank, dames en heren. Sou amigo ng dahaya su falta wokaba. E simpátia mesmo de seu rol como político, como líder de nosso país, calante nosso país, no momento que nós estava na Venezuela, não tem faceta de nossa vida que não toca. Assim, dia duro, siguro como colega e partido também. Para nós dois, tá? E me agradecemos para passar o dia aqui e para dar-nos recuerdo mais de grande pessoa aqui. Seguro, palavra de aliento na pueblo de Aruba. Sí, danke na interpueblo para sostenernos, para passar o dia aqui conosco, para tour conhecer ele, ou sentir o efeito de seu amor para Aruba. Danke e van quedar juntos, para nós, a família mestre de nós e nós mestre de outro. Danke. Obi força, Paulo. Danke. El vidente Akirato Aruba te despedí de un tata ejemplar romántica, político prominente, visionario y amigo incondicional, señor Henny Eyman. El legado del señor Henny Eyman lo queda para siempre en Aruba su corazón, nuestra back mesora. Download Aruba Health App para meter control riba mi salud. Así mi vida más fácil. Aruba Health App, abstract digital, via app con mi doctor de casa. Download the app para mi salud. Hay consejo de viajar de mis síntomas via app. Aruba Health App, mi salud de mi manto día. Aruba Health App, más control y goza mi vida. Aruba Health App, un mejor cuido, un mejor salud. Mi salud de mi mano. Nel passato, houve ciudadano di Aruba ricebì una condecorazione reale per una contribuzione meritoria della comunità. La tradizione aqui è una parte importante della celebrazione di Dia di Rei. Vuoi che di ricevere una condecorazione reale del passato?
Botão um invitado especial na nos Oranje Viering 2025. Registrar of haya mais informação via e-mail of visitar a Facebook página Gouverneur van Aruba. Nos te guardamos. A cerimônia final do Sr. Henny Eyman tomou lugar em Santana Protestante situada na Caia Ernesto Petronia. Depois da cerimônia de Dominique Peter Hazelnoot, família, amigo e conhecido avisa último ayona e gran estadista Sr. Henny Eyman de feliz memória. Op deze begraafplaats, of misschien moet ik zeggen, wat een indrukwekkende afscheidstocht. Want hier op de begraafplaats in Oranjestad leggen we het lichaam van Henny Eyman te rusten. Dat doen we door hem te begraven. Begraven doen we in de hoop, in het geloof, dat we het vergankelijke lichaam zaaien in de aarde, om het op de jongste dag, op de dag van de terugkomst van Jezus Christus, weer op te doen staan. In een onvergankelijk lichaam. Het is ook de plaats waar we voor de laatste maal afscheid kunnen nemen van onze geliefde echtgenoot, vader, broer, zwager, oom, vriend, partijgenoot en leider van het land Aruba. En we doen dat in diepe dankbaarheid, met groots respect en met eerbied voor wat hij voor ons allen gedaan, betekend en bereikt heeft. Dit is het moment waarop we los moeten laten en over mogen geven in de handen van de eeuwige, de Almachtige, de Vader van de schepping. We doen dat in hoop, omdat we geloven dat hier niet het einde is en de dood niet het laatste woord heeft, maar dat zij die in Christus ontslapen over het lijden van de dood heen getild worden. En dat straks het leven overwint over de dood. En God iets nieuws begint. In zijn rijk. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid en vrede heersen. En ik lees u uit Openbaringen hoofdstuk 21 vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel van God, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn.
en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw of jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want dat hoort bij de eerste dingen en die zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Laten we onze hoofden buigen. Almachtige God en Vader, wat meer kunnen we nog zeggen? U heeft gegeven, u heeft ook genomen. Onze geliefde Henny, onze geliefde man, familielid, vriend en leider. En hier leggen wij hem te rusten. In de verwachting dat u verder gaat waar wij ons terug moeten trekken. We bidden voor troost, kracht, leiding en hulp voor de familie. En we bidden dat wat u door Henny begonnen bent, ook zult afmaken in de volgende generaties. We leggen het zo alles in uw handen, in het vertrouwen dat u alle dingen wel maakt. En zo bidden we, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Nos tem tique informe internacional, especialmente de candela extremo que causa roupa e daño na parte sul de Califórnia, como também tem 24 pessoas a falecer, lamentavelmente. Nós estamos back com mais aqui um dia. With your eligible MasterCard debit, you can enjoy 6% cashback at supermarkets and 100% cashback on your third paid month of your Spotify monthly subscription. Valid with consumer debit. Enjoying life regardless of the day of the month? Priceless.
El loto de Lotería de Aruba ha anunciado que el jackpot de Mega Plus sigue a aumentar. Pasa a por el vendedor favorito y compra bo mini mega de Jamarsa Awards 4 de januari. Camina tiene oportunidad de ganar 550 mil florins con solamente 2 florins más. Tiene oportunidad para ganar suma total de 800 mil florins con Mega Plus. E para saber hoje 5 de januari, Loto te informava que jarang song hoje 5 de januari, Loto te informava que Loto 5 vira 210 mil florins e com solamente 4 florins bolinha está na água e tem oportunidade para ganhar suma de 210 mil florins. Pois compra o Mini Mega ou Mega Plus e Loto 5 e ganha sempre com Loto e Loteria de Aruba. E nós passa para rato de notícia que a dominar internacionalmente e residente de Pacific Palisades de Los Angeles regressar na casa para evaluar o dano de na vivenda camina que desafortunadamente maioria de não agis encontrar destruição com a candela florestal alaga atrás. Además, presidente electo de América Donald Trump a confirmado que revoca a proibição de extração de petróleo e gás na alta mar, que cubre gran parte de la costa de América. E Colômbia lo extradita a pessoa acusada de assassinato na Chile e para motivo de cerramento de fronteira fim de semana entre Colômbia e Venezuela. E aunque a fronteira abre aberta, betana nang aba 90%. O Viola Ángela Hernández tem o seguinte detalhe. My house was here on the 3rd floor. Sin poder contener las lágrimas, Melissa Robertson regresó a su departamento solo para encontrarlo destruido. Recorrió las ruinas del que fue su hogar durante 25 años. Estoy devastada. Mi abuela creció aquí, mi mamá y yo también, y ahora no queda nada. I lived right there. It's gone. Escena que se repitió una y otra vez en este exclusivo vecindario en la costa del Pacífico. Al dar un recorrido 24 horas después de que aparecieran las llamas, se puede apreciar en esta área que todo quedó en ruinas. A algunas casas aún les sale humo, mientras bomberos intentan salvar viviendas aún en peligro. Es catastrófico. La destrucción que he presenciado hoy ha sido histórica para nuestro municipio, para mi departamento de bomberos. Ha sido una labor abrumadora para los bomberos que no se dan abasto. Algunos damnificados se quejan de que las autoridades no hicieron un buen trabajo preventivo en algunas áreas. No nos avisaron, hey, viene aquí cerquita el fuego o algo donde dijeran, pues evacúen rápido. No nos dijeron, o sea, ya nos dijeron cuando el fuego estaba aquí, cerquita. Más de 8,000 hectáreas se han consumido en el incendio de Pacific Palisades en la costa del Pacífico y por lo menos 4,000 casas y negocios quedaron destruidos. Miles continúan sin poder regresar a sus hogares, otros no podrán regresar jamás. Y llegas y sabes que tienes dónde llegar y ahorita pues ya no tengo dónde llegar, no se sabe qué va a pasar. La alerta de bandera roja emitida por las autoridades para esta área continuará hasta esta noche. Eso quiere decir que esta es aún una zona de alto riesgo. En un operativo de la Dijín de la Policía Nacional de Colombia fue capturado aquí en la capital del país Marlon Stick Duque, un joven de tan solo 23 años de edad que de acuerdo con las autoridades es requerido por el Juzgado de Función de Control de Garantías de La Serena en Santiago de Chile por el delito de homicidio. De acuerdo con la investigación, este joven al parecer es responsable del asesinato de Luis Fernando Cosio, un hincha de Millonarios de también 23 años de edad. Los detalles con el director de la Dijín de la Policía Nacional. Escuchemos. Esta riña se presentó el año 2024 en la ciudad de La Serena de Chile, después de un partido que se celebraba con ocasión de la Copa Libertadores entre el equipo de Millonarios y Palestino. Las personas en el terminal de transporte generan una confrontación entre 6 personas y resultan lesionada una y pierde la vida el joven Luis Alberto Cosio Cardona. Según las autoridades, ya está en trámite la documentación para que en los próximos días sea extraditado este joven hacia el país de Chile. Los beneficios de la extracción petrolera y de gas natural en alta mar no ameritan los riesgos al medio ambiente, la salud y la economía, según el presidente Joe Biden. Por eso prohibirá hacerlo en 253 millones de hectáreas de aguas federales.
El presidente electo, Donald Trump, dice que lo revocará en cuanto asuma el poder. Y vamos a perforar en muchos otros lugares y los costos energéticos disminuirán. Expertos legales advierten que tal vez no será fácil, pues podría requerir un acto del Congreso. Los ambientalistas aplauden la medida que ayudaría a combatir el cambio climático. La ciencia indica que expandir el uso de los combustibles fósiles impide mantener el calentamiento global debajo de los 1.5 grados Celsius. Trump ha dudado públicamente que el cambio climático sea consecuencia de actividades humanas. Quienes abogan por la industria energética en alta mar también quieren ver la prohibición que hizo Biden revocada. La economía global requiere 100 millones de barriles diarios y si no se produce en Estados Unidos, se producirá en otra parte. El profesor de biología marina en la Universidad Duke, Andy Reid, coincide en que el mundo necesita el petróleo por el momento. No podemos hacer una transición inmediata a fuentes de energía que no se basan en el carbono, pero la perspectiva a largo plazo se inclina hacia fuentes de energía más limpias. Y esa transición a la energía verde, añade, sucederá con o sin el liderazgo de Estados Unidos. En Villa del Rosario, el comercio aún no levanta vuelo, luego de que este fin de semana la frontera estuviera cerrada. Y aunque hoy abrió, pocos han sido los compradores que han llegado. Según los gremios de la zona, cada negocio dejó de percibir entre 500.000 y 2 millones de pesos. Las droguerías fueron unas de las más impactadas. Efectivamente, pude evidenciar en el flujo de ventas, porque nosotros manejamos mucho cliente que proveniente de la frontera. Entonces, totalmente nos vimos afectados. El gremio de la confección es el otro de los afectados. Quienes producen o venden ropa y calzado aseguran que el cierre causó una disminución en ventas de hasta un 90%. La verdad, bastante mal porque pues desde que cerraron el viernes la frontera, estuvo bastante desolado acá, pues todo el sector fronterizo. Yo hablé con varios comerciantes y también lo mismo. Yo pensé que era nada más Villa Rosario, pero Cúcuta, todos los alrededores. Todo el comercio reportó una reducción en sus ventas. Literalmente estuvo un poco muy solo, de verdad que sí. Hasta la fecha, hasta el día de hoy está todavía solo. No sé cómo serán otros comercios, pero aquí sí estuvo muy solo acá el día, lo que fue viernes, sábado y domingo. Los vendedores hoy aguardan impacientes en sus negocios. Otros aprovechan para organizar la mercancía mientras esperan el regreso de los compradores. E essa aqui é uma telenotícia especial à noite dedicada ao Sr. Jan Hendrik Albert Eyman, melhor conhecido como Henny de Feliz Memória. Aruba de una honor na un rumang dedicado abuelo político prominente, un estadista y amigo incondicional, Sr. Henny Eyman. De parte de Telenotícia y gerencia, staff y personal de Telearuba, nos quiero desear a mi familia, amigo y conocido hope y fuerza de un momento difícil aquí y que el Sr. Henny Eyman sosega na paz. Siga em sintonia de Telearuba para a melhor programação. Passa uma feliz noite. Tenha um outro viagem. Feliz noite. Você que vai ganhar, vai amar, no.
Ama, aqui. Minta mi programa. Pero minta compreender com batarda se na hobby. Nós vamos aqui via telefone, app, Teleruba.